Clear tu te in zawai in chipai le vekule win hi September ni som kumsan hi som ni panga nilai ni hania tunchuma hian Nepal rama boina thlengmek chungchang hi kan bi chiang don ani kan sia theu angin tunlai hian Nepal ram chu ha boi khop maya e boina thlenga wang hian mitam takin nunna an chan to bok emwangin nge boina hi a thlen ti chu zona lian tak om theome Nepal rama boina thleng hi chan sang wang ani theya sarkarin social media platform somni paruk lai mai chungjinga chuan Facebook, WhatsApp, Instagram le YouTube te potela September ni li kumsan hi somni panga khan eng social media platform te hi a block 5 vek maya hetinga manlak na chan pakhat hi chu sarkar social na sang te thup bo ani theina ta na ma anlak na hania he hian Nepali thalai te chu ati thin rim khop maya achan chu thalai te hi tunlai khovela chuan social media hian anin nat na satoa tin imbiak po nan mai ba ka na tho nan an manga tin mani pho chu nan de po chuwangin hetinga social media platform sang anti top tak awang hian thalai thin rim chuan tuna hian boina an siam mek ani emwangin nge sarkar hian hetinga social media platform sang te hi a ben chan kan ti chuan an rama hian corruption le nepotism atam to khop maya in Nepal sarkar hi hunrei taka chang to khan sarkar rethei tak mai ani to a ewang hian thalai jok te chuan tuna sarkar kaldan le inrel boldan hi feltok lawan ngai awangin social na sang an chak chuk na sa a he hian kong sang in sarkar beng chu thlengin sarkar chuan thalai te mangang auro le sarkar social na sang te chu thupna tan heting zong hian man la ta ni setakang khan Nepal rama hian ei ruk na alur ema tin politics line ang zong point indu sakna hatam dio ni ome chuwangin heng thil sang te hian tuna boina thlengmek hiron chok chuk ta ni hetianga anram thalai ten boina an chok chu tak nu hian Prime Minister KP Sharma Oli po September ni ko kumsan hi somni panga Nimin Khan Prime Minister ani na changin ain hnuk doka achan chu protester telama changin norna nasatak ato wang ani sarkar hian thalai Gen Z te chu theitop chuin khapdai tumma sela ti ngai na ngangom lova tun hian thlengta ani nimin lama pokhan Hilton Hotel Kathmandu Nepalami chu thalai te hian an hala hi tuna sarkar ding mek lai dulo na lantirna pakhat niin building engmozat an hal to ani hotel hi Nepal ramtan chuan an ram choi sang tu le suman lak lu na poimo tak mai pakhat ania tin tuna boina siam tu protester te abik takin Gen Z te hian sarkar zirna in sang te chu an hal na sato boka parliament building an hala mimal chenna in engmozat an hal to bok ani hewang hian tuna hian boina na satak Nepal rama hian a thlengmek bok hotel hi Nepal tan chuan soitakan khan an sumlak lu na poimo tak mai hania he hotel sakna tan hian billion riat lai mai suman senga Hilton Hotel a hian room za somsari paruk lai mai ombok ani banquet hall oma rooftop bar om mai baka achung tang hian Himalaya tlang te po a thlir thei ani ome chuwangin tuna he hotel an hal tak hian ngong lian tak mai Nepal rama hian anei dona achan chu tourist tam tak thlenna hmun ania tin soita an khan an sumlak lu na poimo na lian tak mai ania hetianga hotel an hal tak awang hian an sum chan tur zat hi aturu don khop mai in nimin September ni ko kumsan hi somni panga Rajya Lakshmi Chitrakar Nepali Prime Minister Launito Jalanat Khanalanupui chu protester boina siam tu te hian Kathmandu an Chennai na an halum mani athil thleng hi September ni ko kumsan hi somni panga nimina thil thleng kha hania Chitrakar hi manmo takin Kritipur
hospitala panpui ngal wat ania amero chu alhiam tur lovin aboral ta ani protester te hian tuna hian Saitakan Khan Parliament Building te po an hal meka tin an ram shroi tu chen na in engamozat te po an hal to bok tundin hmuna hian Nepal rama boina chok chuak tu mi som pakwa te chu police ten silayan ka wangin nunna an chan to bok ani chuan tuna hian thalai ten an ram Prime Minister aban tak no hian tunge Prime Minister tana an hual lok ti chungchang hi mitam tak zona ani nge yang tuna hian emi chungchang hi kantar lang le lok don ani Balendra sa tipo siya thi Nepali rapper le politician ania ani hian tunai dewa news headline sang aron lu chawa Kathmanduwa mayor ni Mek sa hian Nepali chalai tia tuna hian atan hlemaya achan chu corruption le social justice chungchang angai poimo em wangani tunai dewa sa hi tunai dewa Nepal rama Prime Minister ni turin mitam tak chuan sa ming hi an lamria tuna hian ngai ven a hlo khop mai a phena hian Nepali thalai tam tak te an ding bok hetinga mitam takin alaka be seina an nei chan hi chu Nepal rama politics si ain thak dang lam thei an be sei wang ani sa music abi takin a rap track balidan le sacrifice te hi corruption adawzia alantir na le sarkar hlo chamzia tarlan na pakhat ni in mitam tak chuan an soibok tuna a music danglam tak le politics lama tuina chang hian balensa hi Nepal ram thak danglam thei tur khopa Prime Minister chani mitam takin an ringa tuna hian a ming hi lamrik ani chhomek bok ole kha voinlam le tunai dewa Nepal rama boina thlengmek chungchang kan report thei chu ania arap thak khup maya mipuyen thinrim to chuan anram sarkarin ngam lo hani deu bermai tin chu mi pi alama anram sarkar po in enfian ngai ni na langa achan chu aram mangai na nei mi lova aram tana thil thati ain mani in hai vor ringot angai to wangin anramina turpha hi thalai jok ten an ngai thim lova chuwangin tuna hian boina nasatak achuak ta ani ole khati zung kha tun tum video wa kan ngai thak thei chu ani e